ke o Maine he wena ngwaneso Makgulong A matala o mmona ka otloloa ramichini o entse mosebetsi o motle hore o kgona o re bona ka ra phapusina mora Maine ke Mike bakamela mono o re ke ntse ke phela ho ba haufinyana le morena dumela hle mo mamedi wa ka hana ko yeme tjena ke a metsotsong e 10 e pele ho hora ya 10 me hanka morapapatso ena ha ifeta fela re tla be re kena tabeng e kgolo e re o tshwaretseng yona ka jeno ha ke phamisa mahlo a ka kwano mona mo ke leng teng motho motle ke bona le ha batho ba ntse ba atamela phapusina ya khaso e o releng ho yona ba ha re ka bona ntate Maine ha re ka bona Thuso Motaung ke leboa mo mamedi ke leboa ho menahane ke leboa ho menahane ke bona ha le ntse le atamela jwalo atamelang le tlonka mantsuyana atamelang le tlo fumana mantsuyana bophelo. Stop kidding yourself o se ke wa ithetsa la o ka ipona o le motle ako atamela o tlo utlwa re bua nnete ena ka jeno tloela ho ithetsa jwale ke phaphelang ha ke bua sekgowa ho lesedi FM ha ke tlameha ho bua sesotho ke tlameha hore jwale ke ngole raporoto tse ngata motho motle e re hana kwa ka e etsa tjena he ke tle ke etse ntwe ke tlwaetseng ke ye mabenkeleng ka mofukeng wa ka ke na le wena re a le wena YouTube data mahala ha o reka airtime ya 30 rand ka bofita o ka iphumana na mo le 3 gigs ya YouTube data mahala ha o reka airtime ya 50 rand ka bofita ke na lebenkeleng la MTN ka ba mabenkeleng a mang a kgethileng ka jeno ho na le dipehelo MTN now no tsebo mmuso o netefaditse hore ho ba le tjhelete e lekanyeditsweng eo bahiri ba mesebetsi ba lokelang ho e lefa basebetsi ba bona ka 2018 ke bana ba batla ho bona ntate Thuso dumelang banna dumelang le phetsantle shapo mo ke a leboa bana ba ka ke a leboa sho ke a leboa banna ke a leboa dumelang bana beso re a leboa re a leboa re a leboa hle re a leboa hle re a leboa makgele re a leboa motho motle le bana ba tlile kwano mona ba re batlo bona lesedi FM no botle bo bokalo le nna o ke la Makgulong A matala re go dumedisa wena Alice go bo somaisa ke o ntate Maine wa mmona le Flora Maine hela Flora Maine a go ba dumedise hle ntate Maine bua Maine tharile na ke yona ke o ntate Maine le a mmona modimo o tlotla itlotlisa ka jeno a re ke rebe mmoho tsebisa ba bang ba thege lenaneo la Makgulong ke lenaneo le lekgolo re tlo bua le pelo ya hao ka jeno o tlo utlwa boima bo tloa ha lenaneo le na le fela ke o he moruti Maine wa o hlalosetsa hore boima bo tla tloa oh ba re haufi le morena ba re haufinyana so re Grate wa jwana ntate Maine ntate Motaung leeto la rona ke leeto le matla haholo ka jeno me ke leeto le o ka lona dilemong tsena tse 37 tsa lenaneo lena la Makgulong A matala re tlameng hore ka jeno mo mamedi mo a leng teng a iphumane ka jeno re bua ka ho ithetsa tloela ho ithetsa bophelong ba hao ntate Motaung ga wana le ho ithetsa wow o a bona hore na motsotsong ona o phela bophelo bo jwang tloela ho ithetsa
o mona le motho ena o ratanang le ena hore na ke mofuta ofe ngwaneso o mona mosadi enwa o a bona kharebe ena hore ke mofuta ofe tloela ho ithetsa tloela ho ithetsa le ngwana o mona ke ngwana ya jwang tloela ho ithetsa ke mofuta o jwang wa ngwana tloela ho ithetsa o nore ngwanena o lokile ngwanena o jwang o hantle tloela ho ithetsa wa ithetsa ska ithetsa o kene lenyalo le yena motho ena wa mmona o ithetsa man tsoro tla mohlatso o na le sesepa sefeng se tlatswang batho o na le sesepa sefeng wena tloela ho ithetsa wela o ithetsa o nore motho ena ke tla mo etsa tjena e tla re nne o tla ba hantle hey tlohella o ithetsa ke yona taba ya rona ya o re buang ka yona ka jeno tlohella o ithetsa wa mona hore motho ena o entseng ka wena ka jeno ha ona mo o dulang teng ka baka la hae ka jeno hloka bodulo ka baka la hae ka jeno hloka phomolo ka baka la tlohela ho ithetsa mainenka tsama Motaung maqeba a mang ha se maqeba a bakuwang ke batho hallelujah ke maqeba a tliswang ke ho ithetsa maine obane o dula wena o nahana dintho di ka tsela yo hopotseng ha o batle o sheba ke kopa ke a dimelentswe ha o batle o sheba the reality yes sir hore ho bua nnete bophelo bo jwang right o phela lefatsheng la hao le moo hallelujah empa nnete ke hore o ntso ithetsa o ntso o itimatsa letsatsi le tjhaba le dikelang ho kotsi hore motho a ithetsa re tlo botsa molomo wa Jehova ho jwale empa ne ke kopa re ke le be le nnete le rona nna le na le a go shebe ka hare hallelujah o bua nnete ebe ha o ithetse na hallelujah wena o ntso re ka nnete maemo a tjena empa ha jwalo ntate Motaung maemo ha jwalo o ka hlaha ntle wa kenya sefahleho se seng ba re ho tjena empa ho bua nnete wa ithetsa o tseba hantle hore ditaba di eme jwang o tseba hantle hore na taba di eme jwang ompa fela o di hlahisa ka tsela ya hao momamedi re tlo botsa molomo wa Jehova hallelujah re botsa molomo wa Jehova hallelujah ntate Motaung amen ha re qala mona o itse e etsang bobe a tswele pele ho etsa bobe a tswele pele a etse bobe a matha etse bobe ya etsang botle a tswele pele le yena ho etsa botle ya etsang bobe a tisa ho feta ka mo wa etsang ka teng ntate Motaung buka ya tsenolo kgaolong ya 22 hallelujah temaneng ya 10 le nang le motso le mo okay ire ya etsang botle a ko e ba le moruti Maine ntate Motaung ire ya etsang botle mommamedi a ska re ngolletse yona a ke re shebe temana ya 10 le nang le motso le mo mommamedi hona jwale ko balla bebele me ha ko balla bebele ena ke kopa o tlo shebe mona le wena o ye teng ho tsenolo 22 verse 11 ya etsang ho sa lokang anna etse ho sa lokang ntate Motaung ya itshilafatsang anne a itshilafatse ntate Motaung ya lokileng a eketse ho loka le a halalelang anna eketse ho halaletswa ke bebele ke tshwere mona ha o sana ya qekwang ha ona motho ya qekwang ye mong mzanzo na tla re ha ona clever enqengwa ayiyo mona bibili se hlakile haiba o entse eto ya o etsa bobe hallelujah matha ka joko e matha jale o hlo o tshwehlele makwela hayi empa haiba o etsa botle yes sir jale tswela pele o etse botle yes sir ntate Motaung jale re botsa molomo wa Jehova ba re ntse re ithetsa nna le momamedi re a ithetsa re dintho di tje ntate Motaung batho ba ithetsang ba shena kakata utlwa motho a bua ntho e itseng e le siyo o go ntshebe ha ntso bua jole ka o ka ntsheke ha ntshebile jole ke a leboa Maine ntate Motaung motho a bua ntho e le siyo yes abanna a jetse batho ba bangare nna ntho tsa ka di tjena ho se jwalo a bolelle batho makgabane a nang le ona ntate Motaung ho se jwalo oh yes sir wa nnete ha ho jwalo empa le motho ena wa ithetsa bolella batho re yena ka kgona ho etsa eng kapa eng yena ona le eng e leng tjena empa bua nnete hona le batho ba ithetsang jwalo wa ithetsa
taba yeo ha iyo o na le batho ba bangata ba lemetseng ka jeno ntate Motaung o na le batho ba bangata ba na le maqeba ka jeno ntate Motaung o na le batho ba bangata ba mehwabadi ka jeno wow o na le batho ba bangata ka jeno ba dulang balla ha ba potela ha dutse a le monga o theola meokgo ka baka la boithetsa ntate Motaung o na le motho e mong jalo ka re bua o kene ka kamereng ya hae walla o robane ke phela bophelo ba ho ithetsa 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 ha o phela bophelo ba ho ithetsa o tla ba mo leng teng jalo ka o le mo hona jwa ke re di gapa tse ding ha se sa o shapua moruti wa di tliswa ke ho ithetsa haleluya mahlomola haleluya a tliswa ke ho ithetsa ntate Motaung ke tlo ya bibeleng ya bibeleng hle tlo ya monna bibeleng a o suka mamedi re tlo mmontsha motho a kileng a ithetsa a o suka man hore na o ile a lemala ho ka a o suka ntate Motaung Paulus ha bua Phuthegong ya Korinthe kgaolong ya 3 temaneng ya 10 a o suka ntate Motaung Oh, yes. lena le metso e tsheletseng o bua mantswe yana Paulus hore a ba le Maine motho ke verse 16 hore motho eke a se ka ithetsa ke ene motho jwang a Maine bibele tsho jwang Maine wena bebile ena o etsang ka yona 16 re motho a se ka ithetsa hodima hloho ra ke a le